We are so happy indeed this fourth Sunday of Easter because this will be the first Sunday that we will pray for our new Pope. Who is our new Pope? Sa atong bagong Santo Papa? Si Pope Leo the 14th. Papa Leo. Itong pakpakan ang Ginoo. Salamat ta sa bag-ong magbalantay sa simbahang Katolika. And also for today's celebration, we also pray for more vocations. No? This Sunday is also the World Prayer for Vocations. Atong iampo karon nining Santos nga Misa. In this Holy Mass, we pray for more vocations. And especially for this place in our town, here in Sindangan, we pray that young people and even not so young people, basta single, maminaw sa tingog, sa tawag sa Dios isip pagkapari o pagkamadri. So katong mga panahalin diha, basin di ay. Paano? Itaw, iampo nato, we pray for today's celebration for more vocations. Daghan pa ang bukasyon. And also, in a special way, we pray for our mothers today. Happy Mother's Day. So, kindly greet your mothers, mga inahana diri karon. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Sige ta greet og Mother's Day, pero di man ta kabalo manghugas o plato. Human sa, after 3 days of reflecting on our experiences, the experiences of the disciples with the risen Christ, this fourth Sunday of Easter, we are invited to reflect on our personal experience of the risen Christ as the Good Shepherd. Ang maayong magbalantay. Si Kristo ang nabanhaw, isip maayong magbalantay. Here in the Philippines, it's hard for us to fully relate to the word shepherd because sheep are not common here. Dili kay ta ka-relate aning sheep, no, shepherd kay wala may karnero diri sa atoa. Ang naa sa atoa diri unsa man, kanding, baboy, manok, mao ra man atoa diri. Naman galing karnero, murag sa mga retreat houses naman nakasagaran, mga dagkong mga farms. Pero mostly, hindi kita ka-relate anang mong sheep, no? Shepherd. In Cebuano, imbes nga shepherd o pastol ang gamito nato, sa atong gigamit ang pulo nga magbalantay, no? Magbalantay, no? Nga nagpasabot nga tigbantay o tigiya. When I hear the word shepherd or magbalantay, what immediately comes to my mind is a flight attendant, actually. He's good like shepherd or magbalantay ka. Hunaw na yung flight attendant. Why? I admit that until now, I still feel nervous when flying, no? When riding an airplane. Before the plane takes off, I imagine all sorts of bad scenarios. Gunahon na ako maot kung sa kay eroplano. What calms me, unsa may makakalma nako, is of course strong prayer for safe journey and the presence of flight attendants. Ano man. Even if they can't assure a smooth flight, they teach us what to do during emergencies. No, kaya man nakay tag eroplano, mugiya ang mga flight attendants. So sa ginaingon nila, we suggest that you keep your seatbelt fastened through the flight as we may experience turbulence. May nanang mga kuan. So bisag dili gyud sigurado nga safe atong journey, pero basta gani na ay mga flight attendants bro tag makalma. Makalma kita. Usahay mapuno gayud kita sa mga kasakit, kabalaka o kasuko. Kini makapaluya o makapapugong kanato sa paghimo sa unsay angayng buhaton. In times like that, we instinctively look for a guide, for a voice, or even a person
nga makalingkawas unta tanining tanan nato mga problema. Something that can remove us from difficult situations. But the Good Shepherd reminds us, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. Kita, isip mga karnero as sheep, the Lord knows our longing for a safe space where we can experience peace and acceptance. He knows our deepest desires and that we long to hear a voice, a familiar and loving voice that can lead us to a better path and life. Apan usahay nakapamalandong ko nga ang pagpagiya di ay kana bitang magpagiya ta sa maayong magbalantay, magpatudlok ta, magpaagak ta sa maayong magbalantay. It takes a lot of humility. Takes a lot of humility. And this is the challenge for all of us, especially those who are active in the church ministries. Kinahanglan nga mahimo kita mapaugsanon di usahay. Kay ngano man, we have the tendency nga dili ta pasulti. Dili ta ganahan magpadikta. Di kay ta ganahan magpakasaba. We wanted to become a good shepherd in our own ways. Ganahan ta nga mga lagad. That's part. Kabahin na, maayo na, that's good. We want to become good shepherds, but we don't want to become good sheep. Di ta ganahan pa istorya. Di ta ganahan pa porma. May ubos ta. Istoryahan lagi tag amaot na sayop ning nani or dapat inani murag mas matandog atong garbo. No? Gusto ta nga mahimong leader. Ganahan ta mangulo sa simbahan, sa katilingban, apan dili pud kita mga maayong karnero. Kung mabati na nato nga anaan na kita sa kinatasan sa dungog o gahom, manghawod na ganita, kita mong tanan namang yun mga gahom, dili na taganahan magpagiya. Or we don't want to listen to others who sees our sins, our faults. We've heard this many times from proud individuals, those who think that they know better and claim we still have a long way to go. Kanang mga nagdugay na sa pagpangalagad, kanang mga nanigulang na actually mo to sila murag dili kayo pastorya kay mo anak sa anak dugay na mi diri. Pila ning katuig among ministry, among grupo, di ninyo. Si kinsa man ka para mo dikta namo, mas bag-o pa ka. Inana, familiar? Familiar. Inana. This doesn't mean that we disrespect those elders or more experienced than us. It simply means that we must acknowledge the truth. We must acknowledge the truth that all of us need a shepherd. Nanginahanglan tag magbalantay. Regardless of our age, status, or knowledge. Pero tinuod lagi, lisod gyud nga magpaubos o magpagiya. It's not easy to show our vulnerability, especially when we know that others might use our weaknesses for their own gain. No one wants to feel defeated or be ridiculed for their limitations. That's why we try to appear strong and untouchable, thinking it's the only way to earn respect and love. Maulaw tang magpakita sa atong kahuyangon. Maulaw tang magpakita sa atong mga kakulangon kay mahadlok tang gamito na against sa atoa. We are afraid to show our vulnerability kay basig gamiton sa uban. Dili na mao. Mas makapahimo no nato nang mapahitason. Nausahay nga mo na nga mga leaders nato, not just in the church but also in the politics, no? Leaders ilagi ipakita nga strong sila, muna gihog kamay na bakal. Kanang nag-isog gyud nga kanang kahadlukan sa mga tawo.
Pero ila ra man ang gipakita kay mahadlok sila nga makit-an ilang weakness. Kay dili lagi sila ganahan magpagiya. Some leaders act mighty so they can stay in power and not be manipulated. Sa sobra nga pagpataas sa kaugalingon, nahimong mapintason kita sa uban. Dili mo dawat og koreksyon, mangita lang sa sayop sa uban, makipagplastika na lang og relasyon, og labaw sa tanan, dili na kabalo, mahigugma. Mga igsoon, my brothers and sisters, the incarnation of Jesus, ang pagpakatao sa atong manunubos dinhi sa kalibutan, shows us that there is nothing wrong with admitting our weaknesses and our need for help. Jesus shows us the epitome of a role model nga si Jesus bisag Dios, kasi ang gibuhat. Mianhi ba siya dili sa kalibutan diretso parang kiluwas ta wala usay gibuhat niya, nagpakatawo pa siya. Nahimo siyang bata. Nagpa-under pa siya og pamilya, nagpa-under pa siya siyang mga magulang. Sa wala pa siya mahimong magbalantay, una siya gibisita sa mga kabus nga magbalantay sa pasungan. Before he carried that lost sheep in his shoulders, una siyang gipasan sa iyang inahan ug amahan. We know that tomorrow is election day, and many aspire to be leaders or shepherds of the people. Hopefully, before they became leaders, they have first learned to be good members of the community. Katong magpabili diri alang sa eleksyon ug mapuhon, ganahan man mo nga mahimong leaders, kita. Unta, once in our life, nahimo kitang good members. Ready to listen and open for correction so that they may serve better. And for us, kita nga mo butar, when we vote, I have this question for you. What voice will we listen to? The voice of politicians offering money, or the voice of the Lord, the Good Shepherd, who truly leads us to salvation? Kinsa mang tingog ang atong paminawon ug mapuhon sa eleksyon? Ang tingog sa salapi o ang tingog ni Jesus ang maayong magbalantay? Try to reflect on that. Pamalandungi, ampuhi. Tinuod, kita pud mga magbalantay. We are shepherds in our own way, whether in the church, at home, or in society. And hopefully, we are good leaders. Unta, kung kita mga leaders, inahan, amahan, padre de pamilya, nangulo sa katilingban, hopefully we are good leaders. But again, we can never be true shepherds if we remain convinced that we alone are right, that we alone are good, and that we do not need others. Mga igsoon, dili nato masinati ang maayong magbalantay sa atong kinabuhi kung dili ta andam nga magpagiya sa uban, kung dili kita mamahimong mga maayong karnero. Hinaot pa unta.